So high power committee ini ding tian lo becho. Pasti so high power committee kelas so kacing wai kerai ini ya mai pin kerai bang kelapu ino je prabjin pen ada bijar orang itu orang le saya kacik dikia dindo ada no keklaim la pen hiti keklaim pola hem kacik kim ke ana dima bang ke 9,500 bigas 9,500 plus bigas do out of 11,600 bigas out of 11,600 bigas ang mong pen 9,500 plus bang ke lake hem abi hiti lage mane ke noga khiti klem lo mane bangke sok khiti klem lo pa pine sok khiti klem lo pola 9,500 along le ekje ke bangala no utela bangke le tum dak la su bijar ke 11,607.19 mane likha la 11,607.19 bigas along le hangbong pen kedu munit kedu bangke ta bangke 2,584.1 along lisi tu cak lapen ke 9,023.09 la solong lian ge la asi pola so hem kikim ke adim ana ban ke Karbeng Autonomous Council pen high power committee keraya ting pen non prabjin pen da fencing pipe so fencing pipe tender call pen ada kapang change dia panke lake Karbeng Autonomous Council pen kumpielo la high power committee echara eting si asod assign ding claim pon tapi nang partame 22 atuma bang high court case ki picheng lo atuma ke non November hearing lapen 73 a family tum hunda ko case pitu hola tum case ki pitu manke non la socheplo second hearing do la bangke 26 la so OPP ma documents ki pidu nangji high court ke hang aten pen Karbeng Autonomous Council pen ta rikon bom la pen high power committee ke raya teng pen si hola hai documents anda me la kenang sort documents anta rikon bom si pada high court lo ki pidu je pansi sik jedang pansi bini cerai pon la pen ang parta me pini cerai thulo la 9,023 point along le 9,023.09 line ke dola 9,023 bigas point 09 ana long le ke dake hem kim kela la solong le bang ke pini cerai lo revenue circle dongkam han hukum pialo lapen dongkam revenue circle lapen pulungi revenue circle lapen silunian revenue circle la hem ki kim ke adim ana bang ke dake akimi jara scheme tame ba jongjong scheme le hem le kimji pusita dake kim long le lo pusi pini cerai pono lapen yaro tu dake pena pang mo pena tu notice people hem kim ke adim an ki mangke dake akimi hem bang ke kim long le lo pusi pini choperai lo lapen ke next meeting ro ko na bang ke ko pipi ma ni tu choperai hola sosina tu ban pachini bijar along le putha bang ke pini latest bang ke high power committee chingwa ate pen kiri pon alam theke lanjo sir isilam don nang le tipini cherai bang ke agriculture bang ke blockage lo budi nasi latum ke athak tum ke agriculture pe securing loss ka maximum tum ke biha bepar ani business economics bang kala so ke blocks bang e na tum lagi block on elo na da bang ke lake non tribal tum bang ke lake trading license ki pi ke aron non tribal tum sikina tribal tum bang ke lake aron teng ben ke lake tum ke trading license ke asi bepar be biha bepar bang el ke bono ne de dila lake India citizenship lo pulong ga jaw phanda lake biha bepar claim ri pui put re di sir finally si meeting on kuning to nantung isi ben ke choparai tang lo mane la bang oh la bang ke la dak pini high power committee long le lake nilining je o lo ke lake nikan ke thom prang lo ni tu me choperai la so pisi nikan se office haplong to sorsa la so isi long resolution je inglong so ka liye tum phan ke